الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لوبتي أخون أدي لوبتي كيواكودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي كودينج كتابنا بدلومي رودا كتابنا رودمي مهارو رودما كتاب رودمي دي فهو مدودي هاي كميولا كتابنا تيرا هنا ಗುಣನಿ ಅದೇಸ್ ಗುಣನಿ ಹಿಂಗಾವ ಕುರಿದೋಗ ದಕ್ಕಿ ವಾಹ ಕೊಡಗೋ ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲಂಗರು ಕುರಿದೋ ಕೊಂವಾಗೆ ಸಾಕಿ ಅದನಿ ಮಿತನ ಶೈತಾನ ನಮಾದುಗ ಹರ್ಮನ್ನ ಏನಾಗೆ ವಸ್ವಾಸನ್ನ ಗೊತ್ತ ಏನ ಉಂದಗೂ ಪುರಾಗುತ್ತ ಮಿಕಾಲಕಂಕದ ಸೊ ಗುಣನ್ ತಿಕುದಿನ್ ಕಾರಿಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಮಗ ರಕ್ಕಾತಿರುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಗಸ್ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಕಮಿಗೆ ವಾಹಕ ಬುಣಿ ಕೊಂಕಮ್ಮೆ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಬುಣಿ ವುಲು ಕುರುಂ ಅಬದುಸ್ ಪಾಹಾಣ ನಿಕುಣ್ಣರ್ ವುಲು ಕೊಲ್ಲಾಗಿನ್ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಮತಿ ತಿಬೆ ಗೊತ್ತ ವುಲು ಕೊಲ್ಲಾಗಿನ್ ತಿಬೆ ಶಾದಿ ವುಲು ಕೊಲ್ಲಾರ ಕೊಂಕಮಕ ಸಮಾಲ್ ಕನ್ ದೆಂಬುಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಫರತ್ ಮಹಾಸಕ ಮತಿ ಫತಿಹು ಮಿ ವುಲು ನೇಫತುಂ ನೇಫತ ರೀದಿಕೊ ಫೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲ ಕಿನಮೆ ನೇಫತ ಫೆಲ್ಲಂಬುಣಿ ಜಿನ್ನೇನ್ ಹಾಲಿ ಹದ್ದಾಗಿನ್ನ ತದೆ ಕೊಮ್ಮ್ಯಾಗ ಸ್ನೇಫತುಗ ನಿದಾಕಮ ಬಣಿ ಶೈತಾನದ ಆಗ ಶೈತಾನೆ ನೇಫತುಗ ಹರಮಿಗೆ ನೇಫತುಗ ನಿದಾತಿಯೋಗಿನ್ ರಂಗಳ ನೇಪಮ್ಮಿ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲನೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹನ್ನ ದಸ್ಕೊ ದೆವಾಕ ಮಿವಣಿ ಮಿಕಾ ಕಿತಮ್ಮ ಕುಡಕಮೆ ಬೆ ಸಹರ್ನ ರಕ್ಕಾತರಿಕನ್ ಲಿಮೆಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮಿವಣಿ ಕಿಯಾದಿ ಅಮಿಯದ್ ಮಿವಳನಿ ಕುಡಕೊ ತಫಾತ್ ವಾಹಕೆ ಬುಣಂ ಹಮ ಬೈ ಕುದಿನ ಎಂಗಿಫಾ ಹೊರದಾನೆ ಕಮ ಆಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಆಮುಕಂ ಅಡು ನಾಹ ಒಳೆ ಕಹಲ ವಾಹಕೆ ಎಹಂ ಹೇಗೆ ಕುರಿಮಿಸನೆ ಮಿ ಶೈತಾನ ಅದೇ ಸುಫರ್ ಹನ್ಮ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಮಿ ಶೈತಾನ ಆಹರ್ಮಿಗೆ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ದಿಮಾಲಕಂ ಏನ ಮಸೈ ಕುರೆ ಅಣ್ಣ ಆಹರ್ಮಿಗೆ ನಮಾದುಗ ಕಿರಿಯಾವ ಸುಸ್ಜಾಗಂ ಒತ್ತಿಯ ದಿಮಾಲಂ ಮೆಸೇನ ಎಬ ದಿಮಾ ಕುರೆ ಅಣ್ಣ قال الله تبارك وتعالى මේක ෂයිතෝන එන උරදුම කො එන බුනි බස්තක එන මි රද්දු දෙමුන්දිය දෙමුගේ තෙරෙන් අදී එබ්බා නේ ෂාහසෝ කුරීග මේ වාහත කියාදී පහරි ඒගේ තෙරෙන් පහ දෙ ආයතෙන් قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني ෂයිතෝන මගුන් එකහැර කුරුවීම لأقعدن لهم صراطك المستقيم egotak kanta vima shaytonayan egotak kanta vima ena amillammi bawdwani tedumawga sa'ana sida magwa mitibi emme emihum magun kasiyar kollana magun ekahir kollana rangal magun emihum duru kollana shaytanami bawdwan ena enge rangalogoy hembegen mi ayatugas me aswami wani fabima abwaitani ena bes enge rangalogoy enam ibnani aharen rangalogatuga hotta gos kollima aharemus dendibi emme gos kollana ena inge rangalogatuga kamore emme kamin ena nukuri immima mi ena anikkawe sena mi ebbas mi wani wahaka tedumaga sida mawga mi sida mawga wahaka mi ayatuga ama sida mawga wahaka mi ay ye siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim den timanna annana me min bayni aydihim kurimatin nai wa min khalfihim fahatun nai wa an yamanihim yamanaki komfale ayman aysar ei kanai ye ayman nota yaminaki kanai wa an shama'ilihim shama'ilaki wa pale hemima kita kon side ta hemide kuri pahai kanai wa da ولا تجد أكثرهم شاكرين أدي يجترين جنا بياكو شكر وري نوان شايطانا ميانني أهرمي لبا كم كروام بين شكر وري نكروام بين أهرمي يجترين جنا بياكو نيجنا شكر وري واقع تكودين لبي إتشكا شكر روانجهن حقيقة الله تعالى مدبي نعمة أهرمي شكر روانجهن මෙවති රෝදමස් මි රෝදමහක ආහාරම මෙගත කෙත්තරවකින් රෝද හිපාන් හොරිහාකම එක්කෝගෙන් මියොලනි ආරමෙන් න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා
ದೆಬ್ಬವ ಬದಲೆ ದೆಬ್ಬವ ಮಿಯಬ್ಬರ ವರ ಬಡು ಹೆಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತ ಶುಕ್ರ ಕೊಲ್ಲಾಯನ್ ತಿಬಿ ಮಸ್ ಬೈ ಫಹರುಗ ಮಮ್ಮ ಮೆನ್ ಬಪ್ಪ ಮೆನ್ ದೇನ ವರಬಡತಿ ಹದಿಯ ದ ಶುಕ್ರೆ ಮಿತನುಗ ಮಿಪುನಿ ಲಿಬೆ ಹೆಚ್ಚಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಹಿಂಹಮ ಜಿಹಿಲಾಗೆ ದ ಮಿಗೊತ್ತ ಮಿತಿಮಿ ಅನಹಿನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಶುಕ್ರರುಮ್ಗೆ ಅಸ್ಲು ಮಾನೆ ಕಿ ಹಮ ಗನಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬುಣದ ಮೆನ್ನು ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಎಂಗೆವಿ ಗೊತಂ ಉಳುಂ e gotan aharum Allah taala e ada kuranje kantan ada kurma waaka ki shukuru wari hum mifaden aharum angain alhamdulillah bonu makfa hoga miha kannama shukur gunani Allah taala nama aharum hamdu qur'an alhamdulillah gunani inge e shukuru ge lafz Allah taala ra ime e gota bonu makfa hoga e kalange inge vi gotan ulun aish hage gotuga shukuru wari hum ahmima shaytana ibn timanna annana me eki eki fali fali hadis ga asfa miwani miwahakan itur bay miyanani रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दुआ दून कोल्लवा वहां की हिरोस से वगत वांदमस वहां के मिदुआ की उमगा साबित होनवे اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره दुनिया आखिरतुगा मियाड़ा लहट्टवांदे फरहम सिहतुगा लहट्टवांदे आफियतुगा नियमतुगा लहट्टवाशि اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي ادي මියාලාගේ මේ දීන මේ දුනියේ කංකමුගා මියාලා පාප පුස්සවන්දේ අදි එකමුගස් මියාලාය වාහකයකි කුරියද්දියමුගේ මගේ දක්කවාශ واهلي ومالي ادي هم فدن دنيا اخر دينුගේ එකඤ්ඤන්නෝ තිබාගේ වාහක අමිල්ල නෆ්සුගේ අහුල් වෙරෙන්න ෆාසා මුදල මිතකෙච්චවස් මිෆදෙන් අල්ලාහ් තාලා وهكذا ميجي من مدوري كانكمك الله سبحانه وتعالى فسواش أدي كورمك دكواش اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي آدم ينني هم يقول ركعتي وما شواهك كانكم ركعتي وما فهم ينني ركعتي وما ميدني هم كورمتنا فهتنا واتنا كناهتنا دين هم يقولون إما فهم بعهم يعني وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي هذه أدين قرآنك نادن مواهك دم مواهك إنه إنه قرآنك مي أدين كم مدور مي ألان أدين حلاكوك كم مثالك ميها ورق غوز كم نوغا كم مدور وان مم مي ألا ركعتر كرباش elmerim vidaluwa inge shaytonaya matin naadevene matin mibunani den shaytona haruna ekigave le narutanga paden ena haruna ekigave ekon ena kan naadevene matinne mana ki Allah subhanahu wa taala wani matiga adi rahmatis Allah taala labbawani mati adi adimbes naadeve kamadden bay riwayat toga mihasa honna gotunga ane elmerim vidaluwani अडिंग हकीकतुगा अडिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी अदाब कंत गिना फहर मिला गन्ननी अडिंग एम बिमा शैताना का नुकरे अडिंग बिस दिमाग पर मे एम मिकाला वाह के तंगबर कुड़ा को मी किया लदनी मीगे एलमरिन तक्का पहुन वाह गत मी आय तक हदीस तक गुड़वा एम बिमा शैताना बे दिमाग पर उरिहा दिमालगु वाह के अमिल्ला नफ्सन होने मीहक मदिर कुरवा के कोम्मेस को तक मी ಏನ ಇಬ ಕಾರ್ಯವಂಗ ಮಸೈಕರ್ ಆಮಿಯದು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಮೇಳನೆ ವಾಹಕ ಕ್ಯಾದೆ ಮೇಳನೆ ತಿಕುದಿನ್ ಗೇಗ ಒಳೆಯರು ಇಂಗೇನು ದಿರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿಕುದಿನ್ ಕೋಯ್ಸ ಮರಣೆ ಆಮುಕು ದಿರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆತನೆ ಮಿಕೊಳಂ ಯಾಮ್ ಮಾಡಗದ ಕಂಡ එකහල හිනි ಹೆಚ್ಚಿ ಮೇರು ಎಹಾರಂಗಳನ ಇಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮರಾಣಿ ಉಂದಗು ವನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಮರಾಣಿ ಉಂದಗು ಅವರ ಮಿಸಾಲಕ ಗೇತಿರೆಗೆ ಗೊತ್ತ ಕಮೆ inge anegi ekahaleche numara marang wati kandaelige marang wati fasseche adu wejida fahenwata hay ekechaki hono do e wakin hadisen as den kochen niwanite godenna ha madiri Allahu madiri do kalla e hafta itere marwache everest ava ha korafino कोचिंग यानी विहला आयचे कोच हरोफा कहले अडवे जता हरोफा मीदा
mi wagotum fennaira wooninnaka nula marale vech nge miharas mi buni lafsesa kiyadam mele wahaka gudum den ulana dunya kaitu kiya bazuge wattare nge kaitu kiya bazuge wattarege dunyan ulana tangula faadiyo kon hunna ane tungandu da ko hunna ikahala dunya shikara kurai chiminika dunige nge e watturuge den dunita den kuttaage teremme se bole nye kuttaage teremme sulene ane rakkatrikama gengula dogunna ekyenno mikene anen hemmi gota duwe fahunna baykala echetuna wild ko mole ecche nye olokoggen nogengula ecche de amko egetren ulene mi waran awaham mi e tinna halatun hen halataka tangule aggressive ko ule ecche tikuduna dengen tangule wahaka ki awassawa badalwa ne tinna inde madu ngada den aslane gayadi malado ehen ule ecche sa dangala ecche sa kuttage ekala nya dog evattaru toge dog den kaalo tikuduna ngen sifanun as dos kolakun kaala mikala ecche sangba bade bajada e mehme mikala ecche sami warning dinuma kanula den scorpion nge scorpion mi kahala bayin ecchete mi ebbes warning no de fenna iran hamagos marale vech abdullah ibn umar ebe fula wahake mi ane harufaya mikahala snake mikahala ecchete ge wahaka en goni ma wahake marale engena fenna tarakum hamagos mi marala nge mead mewlani ege wahaka kiyala den allah subhanahu wa taala insinna jinne milevi hagigatu allah taala alkan kurmattaka adi mi devattorge insinna jinnen eki haabatu eki goikkoten allah taala haddawa fa miwani adi komme bayakan khasa kame debba fa ebave waki surata debba fa ebave muslimun insanun etere muslimun ebole kafirun ebole hamay gote jinnen geterem mes ebole muslimu jinniya kafir jinni den hamay gote mi jinni ebole uduhe jinni sufa sufige eki kahala animals ecche sa change gen ule kahala nge jin denge bole mis mi honna eki kahala mi gota nge jinni ge sabare eki kahala amme ma miya duge mi baha kam fashion nge kanuda ado ecche hore akodi tikodin kuranje kantam mi aharme ken naira komme chinno mere nge mi hadis ka mi angoni allah subhanahu wa taala kalange rusul nabi sahabi be kalonge tere أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيفلا مي دماء ميواني أبو السائب كي التائبي تابعين بيفلا إني أبو السائب بي كوريجا على قطعة هن هري بيكلا مينوا مفهوجا أبو السائب بيفلا ميداني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جكولا صحابي بيفلا جكولا ميداني تابعي بيفلا تكودنا إنجمان بدر تكودنا تابعي بيفلونا صحابي بيفلونا تفاعل إني e befula giya daruga e sahabi befula mihunnani namadan hutta den abu sayyid den madukolla mihun eri hutta furalu den sifa kurawani ero zamanuga furalu kan hada pa hunnagai mi pantotta ayati mi zamanu aharum rajyega hunna finnan mikalu gota ekhala gotaka den ane tikudinna engeta kaduru ala pa hunnaru kaduru me wara bawru ala pa horeta do eppahara ehmema ekota kaduru alapa honna faden wahaka kiyege ane e kaduru alapa honna kike to bunani ha ha iha gota me ne furalu mi onnani ero zamanu ge gota mi hadus bay gam taw gama dakkala onnani hada pama mehen lakude gandu ki dimala mehen asa honna hiwan iha kaduru iha hiwan ne fata gota kam furalam mi sifam gunan furalam aden iwege mi balal ecchen ule hiwati balal ero abu sa'ib tabi beplam kanane abu sa'id al khudri radhiyallahu anhu mi hori namada unna wanikum mi kam mi dima balal ero harufa awassohan eti maralam mi hori ulan nge awassohan eti maralam mi hori ulan sahabi bepla namado honna wafa engevi ishindela kommes gotan ishara kolla adu wejita namado honnawa mienge namaz gonna mir baykal harakatan huddawan inge baykal harakatan huddawan misat tikudi gega mihonnani itimaluga dorunneru kodri tangol kudoima mita namaz kora den
taludagen ti hori den komya kismiya wannan jejja manamada hure pago sama talu hulwala pahama pahatan as namadu horon ikala bain kala harakat em har quran mina miengi mi tabe befula miengi abusam miengi madu kollu mattaka eshinu mattaka ihan ekantannuko inge den namadu kon nimma fas abu sahib goage medi ege terega huri adi hen kotriya kanwata hen baya kolunu kahala ge kahala tankole eki kahala eki baataga mi horige inge egen tanaka gossa mi gunani mi fene he ba mi tankolo fene he ba mitana kemi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiga timam bekalun ulubbi iruga zuwanaku ulubbi geke zuwanaku ulubbi geke zuwana nge den ena ala dire ulume fashan kavenye kogemi ulunu iruga den rasulullah sallallahu alaihi wasallam akimi gotan eki emme nikume mehen ulunu duwa hekka emmen eki uleruga majbur wan ane rasul sallallahu alaihi wasallam hudda hoda nge tikudina wesen tikudin group ka samen school mehen gendar samen ge hudda anula kame kurweneta nge egota onnane usul rasul sallallahu alaihi wasallam ge ari hoga e bekalon tibba hudda hodda wafa danje hamukum mehen kame kurairuga nge emenge zuwana den faratama doskolo wema direlunga faratama doskolo wema egotamme giyamme dani den angenon karya me gotamme ge kantata kolla deshayki tiero mihe me gotamme dani etwa heka me gota dia dan edema rasulullah sallallahu alaihi wasallam medanwani silah hatiyar hifagen dash nen ekalefana allah taala mim angawaneta mimsa kame medori wa ngolanya no tekale ege fana allah subhanahu wa taala egotan irshad bi ekale ane e sahabi be pula e zuwana yange silahi pagen de mon amro kor nugo e message no bana mene kame medori wa ne kes hadis no koraba ne den ekale fan den kame dima vedaneti birfulu ada ganname kalege fana kame dima vedaneti birfulu ada ganname edwasta ki handagu konna mundiyadu handagu konna mundiyadu oskolo tikudin andata handagu hangoram bodu waluganda madina egota madina washain kayagat madina kurmati esarahdu ga ekko bodu waluganda konnu inge eroga yahudinna migota baawar fituna verekam yoti madina ge effalega mitibi gosmi hum wahaga ki muslimunna ebba nuwa mule yahudi inta anekolom yon annani kaafarunge lashkaruta ready heme ekala doskole ga hemege mi rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis korone ebe fla mi danwani timan nabiyya birflu ada ganname wahaga tibaya kame bedanati rafterem besas mi ha kame koffanati wahaga ki yahudiya ko asas kame koffanati biru flu ada ganna hembe hatiyar hipage midi giya dero anhenon ebahore doru kurimatiga game beranne ko anhimeringe terega tateben game berugo horima mina ruliyaskim ena tuga mi lonsi ekale ecche me dikkolla biru dakkala kinoben heye beranne ko aga ki egotam me biru dakkala kodakam me dakkan hedima angime hamnan ihakos balala balashe angnamna ihakos balala balashe geterega ngiche kihine benka mita beroga mihonna jan ihakos balala balashe eterega kihine be koi kihine be hatot den ezuana ege eta teragos vainyeroga endu matiga emihonge endu matiga bodu harufa yoti hama koil kolla ngolalaage mihre olani harufa bodu harufa vihala ottoruga harufa nen wagutum kal lonsi kolo kahala icche egotam ya jahagen ade marenno ya mion hifani ena ye zuana mion hifani ye men jeheto men eki kanta koram meola nehen ulumuge terega e zuana ge gaya viha lafi e zuana gaya viha lafi den nenge kaaku kamen awaham maru iki e zuana kame e harufa kamen maru ado yejeta den mibahaka hifage mede sahabi bekalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha den mihum benom bi allah taala ge hazratum e zuwana alum dirubuma dua korabba
nabiyya karagam dannawan alun dunia wahaka ki diruwa engilawan tegodana engene kanna rasul bekalunge dua ijaba qurban da Allah subhanahu wa ta'ala sahabi bekal midanawani ezwana alun diru human edesh nabiy sallallahu alaihi wasallam ki ketam dane migotami denima waga ke mihum bas benwani alan islam ve egotan ala dirulum fashan mulete ena adi warak kuda dos mulake dirulum ge de ena marwegen de ena alun dirum me edani do ame لأنه صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من أن يرد دعاه وهكذا جميعنا الله سبحانه وتعالى كده يفعل دعاء رد قربانك وهذا الأمر ليس من الأمور المستحيلة فقد جرى له صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة من المعجزات دين إنجي صحابة يكونون سنجيس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول macam etang معجزات دكوا واكن هم ميكمس وانا كن هم إدل بيبي ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك مسلا يكون إكليك فانعي إم رانغلو كم غانوفن إم رانغلو كم غانوفن فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دين إكليك فانمي حديث كرامني استغفروا لصاحبكم زوانايا صاحب كلامنجي إكوريا يعني صاحب ميهايا فاففسو من هديدنوار فاففسو من هديدنوار كنا فاففسو كهلا عملك بيكتكو دنانيان كوس كم كوريتا كوس كم تي ديريتش كهلا جمرال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بس بلوتوغا كورمي بن فدين هاسكم حرف أيتي ميرو مانغا باي أنغا إيه همما ميتانوغا ميديماوي أدي تفاضل حادثة جيك تريغا وينيتش إيه تاكو بيرو وينيتش نون واتاهي استغفروا لصاحبكم فافسوا من دي دنواش دين مفدا كم ديوانا فهرا دما نو مدكا اكلفان مي دنواني إن بالمدينة جنن قد أسلموا مي مدينة هبه كلون دن هجرة كربا مدينة غلون دوستو تريغا هنگي حادثة مي مدينة غا وي جنين گترين إسلام وگين اولي بايكو إسلام وگين اولي بايكو مي جنين گترين رنگلو بايك واهكا مي دنواني دخلوا في الإسلام وأنهم يتشكلون بالأفاعي والحيات دين أميهم إسلام مفهوم الجن تبع فارولين يك صفة صفة عرفا يا مكهل الجتيج صفة أولين هم بما ميقوتا كانت بيج كم غواني نما فإذا رأيتم منهم شيئا من وهكذا حرفا إنه تجي تر مكهل كم الدماء الجنما فآذنوه 3 أيام من رواية قاسفون تين دوس ديش إهن رواية قاسفون تين فهر بناش ما نأكي جيترين إكهل إجن حرفا إكهل إجن فنجيامو وانين دين هم أنغا بهم بناني بدان جنيا كبس أدويوان تا هم بناني أوه داش فرصة مدني أوه داش نوني مرالا أيكو كها كتاك وانين دين كتاب فهرو تين فهر دين مريوات کا بہر ایسا تین دوس وندے مانا تین دو ہیں گولے کے کم گیتر کا تو کلا کا ہم لا ہے کہ نندا عرفہ گیتر کا اولن دو کلا نہ تین دو دے مريوات کا ایسا میں نہیں مل پاتے ہیں علم میں اس کو اختلاف فوانی دین کم میں کا علم میں تین فہر بنم وان یفہوگا ایتی مرالم وان دم مرالر واقعی چ کیا کرنو جے واقعی چ किया करना जे एकाउंट देख हम रखा दे हम टका आउदु किए दान एकाउंट बिस्मिन नो किया ने देखो देंगे बस को जे ध्यान था नन्नो गच्चे काय च मराल वाले ये च हिफा अब एकाय बिसे च मरालिन था नन्नो गच्चे च मरालिन था हां अहम भी 10 वजे तक हम विवाह काई कोन कमे 10 वे कोमे च नुमारान इने च से बस कोमे च नुमारान मरा मेरे वगुत मरालेवे पहन नोत हावत तरगे च नोत कहला बिहला कहले च के हरन मरालेवे दानेंगे दें आसको मिकहला गेतरे गवळे च वेज्जा बाय फार जेहन वोनिंदे गेतरे गवळे मिकहले च वेज्जा बाय फार जेहन तिम फार वोनिंदे
nikunnashe 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 adu wajata born in then mi shaytanun etere wahaka jinni hasaka inge mi wahaka golum horima mi wahaka mi gerista me waragina kanka mi hadis ka hingajda marwa mi huna istighfar kurma jinni echati islam wa wahaka eki sura badalwa wahaka tinduas dinum dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge oga wanta kammas hengen gajmi hadis then devana hadis kam yotti shaytana kiben anne cheddo mi ruli men shaytana kiben anne chebuna ba afurum da afurum kimbi allah taala haram ge hashganda waage fasaha gotel labba fawa kame eka afurum mi shaytana kiben anne kam inge miyadum yotti mi ruliyere kama gole gotum kuda hadis madinaga miskituga eta miskitu eppaliga eba inde tangula fagiru mihun ehen as madukollan tibe gote tangulan hada inge nabiy sallallahu alaihi wasallam miskit kologa den heruga war fagiru bayaku mitibene sarhaddoga den rasulullah sallallahu alaihi wasallam angwa faonna mi devanawa kanye kudenne angwa kame onnani ane komme miha ko seda koronu echen heda koram misalaka demi haka kaandewe echen horiya egeteren timmi hunna kaande timmi hunna kaandewe echen horiya egeteren hataru mi hunna ekala fagirun geteren hataru mi hunna kaande inge eddo hega megoda dihawaraka mi hunna kaande megen migena mena segeteren ebba mi hun timbaraka mi hun abubakar radhiyallahu anhu kami hawal kore bima ekalege faano geya etimmi hun lafa den geya lafa den mi lafa mi den esar etanuga eba ove ane geri bakari ka halajje wagaki ane milku felagen kiru felagen boyogota den emi honna wagaki ekantatami getere mi honna ekankan hawal ko fami emi honna kandi bondinu mi honna mi gotan hamajassa nen edoga abu bakr radhiyallahu anhu e befla wagaki gege mi honna hawal ko gege mi honna ni abdurrahman darikalo abu bakr ko fano darikalo den an hanum mi honna ni aisha radhiyallahu anha ge mamma abdurrahman ge mamma demi mi honna ni ami de bafai mitibi geega emi honna kankan kodden wattaka abu bakr radhiyallahu anhu gein nikmegen go rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kiega namaz ko mehem yolani gos namaz ko la mi gotan as iruganda faham ge angairo was ekkala temmi hon avati burnuka geega nuka infa geno watunuka wagutum role iskurapa abdurrahman filan masake korenge namas ane adi ruliyasken abubakar radhiyallahu anhu ekkala me darinnam me faden bona hemme bonane na company neti ekala bahe nge muni kamam be sebabe neden hadis gas pa gotam purugota de gudina visna gotam kiyada nge ruli durwa ore ehme mi sual mi kona kihne be hi ades mi honna kaanno de mi gege batipana mi honna hawalu anjehna ahulu werenge batipana hawalu anjehna nen ekudenge mi mamma mi munani waka ihan mi hukare mi gota sual ko mi hun na hore asluga mi las zui keum me kanta emi hun beno men no abu bakr radhiyallahu anhu keum hippoma dande kam fashande gege veri mi ha as mi hun na ki kashe beno wani en nonia ka harme nokana me hen kiyala mitibene den abu bakr radhiyallahu anhu har den nokana mimuni den nokana ekota rolias ki mi bunawon bune migota kanta dimavi maden kulliya kan hitan araf ya ame dimavi mi shaytana ke bain faratama faharo migota ruliyas ke mihir migota bune edima wagutum anduma folwajja mi kanta kuranje gote non kan adi emi humme se intizar kurani mi gege veri farata kan abdurrahman ge se bes question nekkan egota niwada ke kalepan danwani काम फट्टवाश अवश्य हम जहलागिन अवह का फट्टवाश फरक पड़वाश तिकुदे नंगे ते खेमुगा देम बीग एग मिहुन्ननि देमी हक केवेवर
ඒති ඉතුරුවමුන්ති එත බයකක් කෙවේවර හයක කිතම් වරක කියාකස් මදෙන්නු කිතම් වරක කියාකසේ යකුන් මදෙන්නු තිකුද නැගෙත මෙවීගොයි නේගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගේ අල්තහන් එතරෙන් අබූබකර් රදියල්ලාහු අන්හු mi karamaate ran ane medwer kurabe maakkam medwer kurabe ega baraka ellebi ebe fula gekologa kaam mihre echegga mi baraka ellebe ne war rangalu kamen ei mi istakuna kaandi bondi hedumak eddohang beje tioriya kodin mi misketuga samenna ekega roda vil makabes anna tikudin mese beje mi honna wahaka ki ekwerinna egota roda vil mabes mika roda mahega daswani usmi kala kan ne mi kala kam kullan beje mi gota mi kanta begam mi de mihiri ituruwani denti kudin engeta mi geega mi kekki etin e eroga mi hama khandawga wahaka duwas kologa terega mi kekkumuge teren e eroga masakka kuran wahaka khandaw konnan ewolono warak gina bayakam mi kewmu kewunu bara etake group taka bahafo oi bayge kariga mi bebe from mi emmenna bahaka ke bara groupun adi e bawar mi honti bero yon emmenna kommeges bawar mi honnan e kakka fe hore echakon etugolakon ka boy hedon mi wahaka bunadam melani shaytanage kamege sabun harman ruli isnu kurum shaytanage kamege sabun ruli isnu kurma ruli asa horikan engi awhar ranghala kolla fiya ega baraka besda banenge tikudenna wifi ruli arun den tikuden dulen nokolla men tikuden goittono kuramenna den enemune hesab bappa mamma ruli den nenge dula eri ichegwan hesabu miha hama jehla fa kankan kollima ranghala kankan wanenge tikuden awa mamma men ufalunga sadiya besdi fane tikuden ne egota Abu Bakar radhiyallahu anha mi karamatam mi medwer mi kodu mi dewa ka ruli ge wa ka ya ekiye koda koda ko sa bunadam benum bi hecce ama mi wa ka pa ga den ituru de hadise bunale deef mi adoge mi wa ka kolo nimmalana ne den e baje harmunge mi bunum mesran ala quran tikudin bay far ten olela kiriya kame vaira nota bappa men bodete mihun ne adi kuri zamana wakin hasa mihun kame vaira emihun echete gom pasani shaytona misaka emihun gengule janawaran echebes mehen olela balance katayen vettunima semihun mi gunelani ta'isa ash-shaytanu shaytanan halaku hut shaytanaya halaku hut mi eruga mihun gunawlonuga miharus mehen olela tekudin faratun kame dimag madan ruliyasgen samen nabes bunawena milladarin nadima ere den koda koda ibidi ne nonna neduru goten ebe 7 nete migota shaytana radwa gota bas bunawene rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis ka mi bayan ko debani efade nubunuma inge rasul sallallahu alaihi wasallam arhoga honnavi be fulako ebe fulage janavaru mifade mi balance kadaga mi vettuni mami echeti mi kiyane shaytana mi lavana midani rasul sallallahu alaihi wasallam mi angawani la taqul ta'isa shaytan shaytana efaden halakuma nubunashe namais bunashe adi tangol fa innaka idha qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithlu albayt egota bunani kamga waninam ekkala shaytana hi qur'ane iblis hi qur'ane kitamme kodakame vyasa haren ge sababunne mikame me medwere miwani ena wara bodawan asay qur'ane den hiwane ena bodoge faden ma ki ena bodukam hadis kami bayan ko dewani wa yaqul biquwwati den ena bunani harengi barunne mikankam me medwere miwani walakin qul rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis konen ekamak bonasha bismillah ekam bonasha bismillah fa innaka idha qulta dhalika bismillah fadan bunima tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab bismillah ekala halategga kiya fi yamu ekkala shaytana wegen dane messekke mimba kuda wegen dane ena kuda wegen dane shaytana kimi wara baruga daichitta sigudu misna wara baruga daichitta no
أهرم بنا كودا كلمة الله سبحانه وتعالى اسم فلو بينكم أهرم بنا لا كلمة كم هذه كودا وجين يبدأ هذه دوران يبدأ هذه بيرم فيكن دقين يبدأ يورج إتشم ينني أهرم ماكو فرد دالن يبارو أهرم إننا إنجن جه كودين أدو يجتا يه أهرم ميقوتا كريا كم بلار كارجا ونكوجان إتشي كيانه كنم شيطانا إتشي كيانه شيطانا إتشي كيا أكادن نوله تكودين إكام كارجا هر كوجا غوس كلان إنجا تا كوكوم يه egotabes nubunambi heyo ecce bunambi ne evette fay ecce nagam bismillah kiya fay se nagam masay koram adu vejeta hore agudenna ahmima mi kiriya kame fayran ecceti kiyanno fashade kiriya kame dima fayran ecceti kiyanno fashade hasaka shaytana ge sab mifada kame dima anikam hiwani kam gawani namas bismillah guna shawage ena en ibis kame raddunu quran kiriya kame fay den yaginum seenage kame kam ulenin kam gawanenama a'udhu kiyan harum kiyan a'udhu billahi minash shaitan adem yati miskita bannar tikudin kiya mionna dua ta ge terin kon kudina miskita bannar dua ta kiyani miskita bannar mita bahur inge adini kunne roga mi dua ta kiyama tikudinna rakkatere kame ban tikudinna rakkatere kame ban muriya kudin miskiyanta miskita bannar kiya dua gorad hatere gasamen arabi fila ologa sonnan inge emme korgota onnan فشار بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كيافة بنيرو كيكي كياني اللهم افتح لي أبواب رحمتك ميدواغ ميتانكولو كوريا مسكيتا بنيروغا مي حديث كاسفا ميواني مفادين كيوما أعوذ بالله العظيم مي أعوذ إهم واشن إنجتا تكودين هم يكن سورة فشار كياني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من دو أعوذ سنة نكي غوغو تكياني ميغي كيان أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم نيس أعوذ كيا غوتي مفادين ما تريغم الله ما تريكم ركعتكم يتنوني وبوجه الكريم هذه ريوتي ويغم الله تعالى غمي مون فول مدوركو مي يدني وسلطان القديم هذه كذا باروري إلهه أريهم إذني ركعت ركود بمدمي دروك ربا فمي الشيطان أكيبين إقوتا تقولي مسكيدا بنا ركيا دعاء اللهم افتح لي أبواب ميتانكولو كوريا مي أعوذ بكلمات أعوذ بالله العظيم ميتانكولو مي أعوذ ميكوتا كيا كم غوانين إدوا سيكو شيطان أكيبين هرمنا ركعت ركندي بين إدوا هيكو ركعت ركندي بين أمي واحد كا حساب النبي مالانا دين سبب سوال كون كدن هم ادي سفها ني هم وررنگلم نبناني බුදුව රක්කාතර රක්කාතර كدن نمي سام مي درس مي كيا دني كم نكت به كشن مي معلومات لبنه مي معلومات كبينو مي فنجه ehannuniyam ebbes faada nokora kujjaka begendani hamakani hadiya bala an kujjaka begenda nge tikudin jehe sam ibna kan shaytan ke ben rakatul mutta quran unna kan quran namaz goes nidi hela nidi gonne ros kam dimagem besnge temme mikun gotan ecce mara la hadala jehun kam ga bies mi paden kantata quran wan emrangalota aden miskedo nimmaru dibrutakki ahman wake darus faram mi jehani ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಾಲರು ಕಿಯಂಗುನ್ನ ವರಮೈಮು ದುಆಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೊರೆ ಹಾಕುದುಮಿಸ್ ನಮಾದು ನಿಮೇರುಗ ಕಿಯಾಲಾತಿ ಅವಸ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مدوا كيالا بني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته